Hello guys, Inday Vlogs ni so mag-inom aday tagatas guys, no? Kay mag-umang abot sa eskwelahan. May mainit sa ta. Muinom mo dahil ta guys itong kabit na straw. Siya kumangod guys, waday na guys, no? Lag-inom sa lugatas. So guys, nagduwag nag-inog gatas guys, ika na process guys. So guys, happy taday mahurot guys, no atong gatas. Guys, unod ako. So gamay na day guys, kayo So muna day guys, now bye bye, thank you for watching.